Hello mayam ngasidi micro nutrients aigi hai panbi jingda kap torineba si kapai mawong jitu yongse pungdon jingji camera changkilo ne phajana palabane go si phajana palise 1 year farba pam sina 1 kg pungdon ne chawl jing phajana chawl palise yam chawba chirang upara chawba yawrabane aro sina thai 7 ne phanam chawba yawre sidi test tawre sidi Hujik sigi cumanya tahu sih sigi macronutrient sih kesampat crop solution kesampat jangsa ada crop solution ada dukaan dah yang ini go crop solution ada dum Google dah search tahu dum phang bane yang karena bane sih kap tu je kian tu kian loy dah ada di cekai bak kokai ba tahu loy na makha pum agak kian bak kot pado adu phadoi ne ba adum ai amon dah yang hang ne ba yang di pale pungdon yang palaga adum kiale Ado si phana kapaga so adum khara di keni go magi pandi na puba chang do ngambai chang dum pan doi ne ba ado si kapa matam da ken badi phanam phaba hen ni ba adum yong si gi komlaga se chawk pa horo bne yong phajana si chahim khak ta phab da ngai bne phajana pan bne go si panmi macha si da tarai ma ta pan bne si gi pungdon jan dak ta lai gi bo white diamond du ne ba Mapung Laga ni go sida di hunji ki micronutrient se kap go biovita kap to ni now sidi black diamond ni sina ya leng torin ai gi thambal lupa manga maru lupa manga pi sigi phibam da lai ri tanana wang le si mana sumaina pal ka ni ga thau thaja de kapoi ga je chaw abo che khai de bi da phaja phaja lai ri je je wan sam kap khra bane se ahum lak natraga Mangar kap ni ba 1 month gap lai raga yung phajana chaw abo si mula ni athum bani je khai chaw po watli nam chaw bani je aro kap pe mawong hai be ulage sigi mapan phajana thorpa stage sida di biovita sigi biovita si ka ko ne biovita x si macronutrients na mahai wala ga chaw to sigi chaw pa stage Sibau sumaina chaw pa matam da ka pa yare ba hunjiki phanam chaw rom ne pungdon jing je ro sigi micronutrients se hing 1 liter da 1.6 ml da maina yan doi ne ko ai gi je 2 liter gi jar ne ba sei da 3.2 da maina yan doi ne ba ani ora pagi 1.6 ano mena 1.5 ya la su yai ko hen yan badi yan bi ganu ba si dakta micronutrients na tabi atupam jo hap to ni ko si dakta ka pa jo ai ko ina si mamang zo uchagre si gi max wet ai je sei si hapaga si haptabaga khenabaje si mana tahonba function je khoi mana da kuina chot halaga layan baitare magi mana na chotlaga lairamne na thuna kangidramne na magi nutrients sing do tabi sum loksin bodo kuihan baitare adi karna ba aina hundi kap to je thuna kanghan gidaba chotlaga kuina laihan baitare adu tawhan mane ba si mai ma thause adum sei loilaga ba sinna ba yai ko topa adi fungicide kap insecticide kap matam da sinna bi yan ba yai sei yan ne 2 liter da 1 liter da 1 ml da mai yan ga ba 2 liter da 2 ml yam kana bane ai gi viewer na suggest tawroga ai ju sinna ja bane go ya hana hero pode khang da ba ge kapam de sumaina da kapam me do si sinna ba hore ai viewer jing na takpi ra pode ge water soluble phajana oi bane go adum sat ising da yan ba da mix phajana adum tawgini aina capture je chemical gi pot amta nati go organic ki pot ngakta ne go हमको जाहिर सिगी micronutrients se kapa matam da mahai khak chawk pi stage sai kap toi ne ba ahum lak taina manga rak pho kapa yai ba 1 month gap leiraga adu kapa matam da ayu angan ba natraga nungoram da kapiyo ba
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯊꯨꯅ ꯀꯪꯉꯒ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯀꯜꯂꯗꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏഡ് ꯀꯥꯞꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯗ ꯄꯥꯟꯐꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯩ ꯊꯨꯡꯅ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏഡ് ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯍꯩ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯝꯕꯗꯣ ꯆꯦꯛꯈꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯐꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ